Kako prepoznati da ste u emocionalnoj, to jest emotivnoj fiksaciji? Kako prepoznati ljubavnu fiksaciju? Kako prepoznati da niste zaljubljeni, nego da ste onako obsesivni prema nekome, to jest prema ideji odnosa sa tom osobom? Pozdrav dragi moji, kako ste mi? Evo nas ponovno u podcast modu jer želim odgovoriti na vaša pitanja. U posljednje vrijeme došlo je jako puno molbi da se vratimo malo na teme odnosa i da ih provučemo kroz temu osobnog razvoja kojom sam se odlučila baviti najviše u posljednjih godinu dana, ali da vam i dam odgovore na neka pitanja koja vas najviše muči, na neke vaše nedoumice. Pa evo, prvo se kroz vaša pitanja nametnula to emotivna ta fiksacija, ta ljubavna fiksacija i pitanje jedne pratiteljice kad je rekla: Marija, možete li molim vas objasniti da budem svjesna, kako da znam da sam istinski zaljubljena, da istinski volim nekog, a kako da prepoznam da je to preraslo u neku vrstu obsesije zato što eto s tim nekim ne mogu biti. Pa u samom pitanju se nameće odgovor. Znači, fiksacija je kada vi vidite da je odnos nemoguć, kada vi vidite da ta osoba je ili zauzeta, ili vam ne uzvraća emocije, ili ima neki razlog zašto ne želi biti s vama u vezi, makar taj vama razlog može biti apsurdan, ali toj drugoj osobi je sasvim logičan. Prošlo je neko vrijeme, niste uopće u kontaktu, a vi i dalje opetovano razmišljate o toj osobi, želite samo tu osobu, ili kako mi kažete, ne možete je izbaciti iz glave. Znači, zaljubljenost kao takva možemo reći da traje od par tjedana do 2 godine. I to ako ste u kontaktu s nekim, viđate se, ne viđate se, čujete se, imate kontakta znači s tom osobom. Tada zaljubljenost traje i može rasti i dalje, trajati dalje. Međutim, ako 2 godine vi niste u kontaktu s nekim, a i dalje imate te obsesivne misli, i dalje ste fiksirani na tu osobu, i dalje ne možete ostvariti odnos s nekim drugim, tada ne govorimo o zaljubljenosti više, nego govorimo o toj emotivnoj, emocionalnoj ili ljubavnoj ovisnosti. Kako se izlazi iz tog začaranog kruga van? Opet ću vam reći, osvještavanje. Osvijestite da se vam događa taj proces u kojem ste u sebi prepričavate jednu priču, da je ta samo osoba za vas, da ste se samo s tom osobom tako osjećali, da se više nikad s nikim drugim nećete tako osjećati, da je to bila vaša prilika za idealnu jednu jedinu ljubav, da više nema ljubavi ako niste sa tom osobom, ne možete ostvariti odnose sa nikim drugim, ili čak i kad pokušate ući u neki odnos ili ste u odnosu s nekim drugim, vi i dalje mislite na tu osobu. Onda je vrijeme da sebe zapitate: šta ja to hranim? Šta ja to hranim? Koju ja to iluziju hranim? Zašto sebi konstantno pričam ovu priču? Jer kad vi to podignete na svjesnu razinu, da mislite o nekome, da ste u kuršlusu, u boli, da patite, da ste nesretni, da ne možete biti s tom osobom, kad to sebi zaista priznate, tada počinjete healing proces. Tada počinjete proces otpuštanja. Jer dokle god vi sebi ne želite priznati da ste u zabludi, da ste fiksirani, da ste emotivno navezani, ne možete započeti proces otpuštanja. Ok. Puštanjem iluzije dolazi također do oslobađanja različitih osjećaja. To može biti jako bolno, to može biti teško shvatljivo. Prolazite kroz razne roller coastere, od tuge, od nemoći, straha, boli, nesigurnosti, do preispitivanja. Kak mi je ovo jedna pratiteljica napisala: imam osjećaj, Marija, da nekad
kao da ću izgubiti razum, pa šta se sa mnom događa, zašto se to bojim pustiti? Zato što ste sebi ispričali priču, identificirali ste se sa tim odnosom i onda se bojite pustiti tu sliku odnosa, tu fiksaciju, jer na neki način posvjesno imate osjećaj da ćete izgubiti dio sebe, ali nećete. Jer vi niste odnos, vi ste i dalje cjeloviti. Vi ste bili cjelovita osoba i prije tog odnosa, prije nego što ste upoznali tu osobu. Ok? I jedino što ćete izgubiti, pod navodnicima izgubiti, je teret. Trebate se zapitati zašto se bojim pustiti taj teret. Šta ja dobivam iz tog kvazi odnosa koji ne postoji, koji je onako satisfaction da uživam u toj svojoj boli. Neki ljudi se vole zaljubiti u nemoguće odnose, u priče, u iluzije, jer podsvjesno vole skažnjavati sebe. Na taj način si potvrđuju uvjerenja tipa ja nisam dovoljno dobar ili dovoljno dobra, mene nitko ne voli, mene nitko neće, za mene ljubav ne postoji. Znači naša podsvijest i splet emocija veoma su kompleksni. Ali neću ulaziti u podsvijest, neću ulaziti u sfere psihologije. Ja ću ići pričati iz ove sfere motivacijskog trenera ili mentalnog trenera. Zato što želim da se, kad slušate moja videa, da se usmjerite na rješavanje problema. Ok. Znači, imate fiksaciju, razmišljate o osobi, mučite se, želite tu osobu, pričate sebi da je ne možete pustiti. Uzmite list papira, napišite si sve što vjerujete o toj osobi da ona za vas predstavlja. Sve što vjerujete da taj odnos predstavlja za vas. Ideal ljubavi, sreću, mislite da ćete biti sretni i ispunjeni samo s tom osobom. Bilo vam je super s njom, pa mislite da vam više nikad s nikim drugim neće biti tako. Sve to stavite na papir. Zašto? Da biste osvijestili koliko duboko je zabluda otišla. Jer kad osvijestite koliko je duboko zabluda otišla i koliko su te neke stvari zapravo nerealne, one polako gube moć. Polako gube moć. Jer kad je nešto nesvjesno, kad nešto radimo automatizmom, to nas drži u šaci. Ali kad osvijestimo da imamo neke obrasce, neke navike, neke priče koje pričamo sami sebi, onda ih možemo i mijenjati. To vam je isto ko što imate naviku kako ustajete iz kreveta, koja vam je jutarnja rutina, kako se umivate, što prvo uopće radite kad ujutro ustanete, kakvu kavu volite, kako je pripremate, koju šalicu birate, iz koje šalice bijete kavu. Znači, mi smo robovi navika. Kako nastaje navika? Opetovanim razmišljanjem i opetovanim ponavljanjem nekih radnji. Počnite zapisivati misli koje imate vezano uz tu osobu. Pratite kako se osjećate, kakve vam emocije dolaze kad vi na tu osobu pomislite. Da li imate potrebu stalno pričati o dotičnoj osobi? Kako pričate o njoj? Ok, imate li nekakve jače tjelesne reakcije čim pomislite na tu osobu? Da li onako osjećate se uzbuđeno, ko nalet adrenalina? Da li vam srce malo počne onako treperiti? Ok, da li pratite opetovano po društvenim mrežama, hoće li ta osoba se vama javiti, hoće li vam lajkat sliku, koga je lajkala, kome je šta komentirala, pratite kad vam je odgovorila na poruku, kad je pročitala poruku. Počnite si zapisivati kad se uhvatite da to radite. Zašto to radite? Jer kad počnete primjećivati konstantno, obsesivno gledam poruke, konstantno pratim kako ta osoba lajka neke druge slike, kako komentira dok meni ne odgovara na poruku. Počet ćete primjećivati obrazac svog ponašanja i misli koje vam se roje. Pokušajte to dići na svjesnu razinu i onda si recite, to je priča. Znači to da ja bez te osobe ne mogu, da ne mogu bez njene poruke, bez njene pažnje, to je priča.
Jer ako vi niste sa tom osobom, vi niste u vezi, više se možda čak niti ne čujete, osoba vam se prestala javljati. Bez čega vi onda ne možete? Evo 11:11 je na satu, znači usklađenost je i ova poruka je bitna. Bez čega vi ne možete? Vi tražite novi fiks, novi hit dopamina, pokušavate nahraniti svoj ego, jer ego ima fiksaciju, on će biti dovoljno dobar kad osvoji tu osobu. To on postaje na neki način izazov. Osvijestite to. Osvijestite da na neki način sami maltretirate sebe. I naravno, ako vam je potrebna pomoć, ako vam je potrebna podrška, postoje psiholozi ako ste u traumi dubokoj i postojimo mi koji smo na neki način mentalni treneri koji se bavimo usmjeravanjem vas da sami pomognete sebi. Okay? Moramo razlikovati što je psihologija, što je mentalni trening, jako je bitno da vam to naglasim. Znači ja nisam psiholog i ne bavim se tom strukturom. Okay? Bavim se ovom drugom, ja sam usmjerena na rješenja. Dobro, u svojim sam knjigama Tama i svjetlo pisala najviše o nemogućim odnosima, o toksičnim odnosima, o ponavljanju obrazaca, o ulaženju i izlaženju iz toksičnih odnosa, ponavljanju jedne te iste priče samo s drugim ljudima, kako osvještavati te misli, kako postajete robovi tih misli, kako ih se na kraju konca osloboditi. I morate znati da iza svega ovoga nisu stvarne emocije. Nisu stvarne emocije, nego su fiksacije obojane u emocije. Okay? A šta je fiksacija? Fiksacija je obsesivno razmišljanje. A misao možete odbaciti. Možete početi birati kakvu priču sami sebi pričate, u šta vjerujete, koliko boli sebi nanosite, toga možete postati svjesni. Jer to ja ne mogu bez njega ili ja ne mogu bez nje je laž. Ta osoba nije kisik, ta osoba nije voda, ta osoba nije hrana. Ta osoba niti vas oblači, niti vas hrani, niti plaća vaše režije. Ta osoba o vama niti emotivno ne brine, jer vi ste tu sami o sebi emotivno pokušavate brinuti na neki način. Jer da ne brinete sami o sebi i da si ne želite pomoć, pa ne biste bili tu, ne biste niti slušali, to je gledali ovo. Okay? Znači, ja ne mogu bez te osobe je laž. Laž. Osvijestite i onda počnite praktično raditi vježbe. Što znači kad vidite takvu misao, imati sa sobom tekicu, zapisati, evo opet laži, ja ne mogu bez te osobe. Zašto je to laž? Jer sam tu, jer sama ili sam ustajem iz kreveta, sama se hranim, sama obavljam svoje zadatke, sama plaćam svoje račune. Znači, sama brinem o sebi. Znači, ja bez te osobe itekako mogu. Na taj način svom umu, svoj podsvijesti šaljete direktnu poruku. Ovo je laž, jer zašto je laž? Zato što evo me tu sam sama, to je sam ustao iz kreveta, obuko se, pojela doručak, vježbala, išla na posao, sama, bez te osobe. Znači ta osoba meni za ništa ne treba. Ok, onda druga stvar koja je jako onako korisna, stavite si malu gumicu oko ruke, onu za kosu laganu. I kad pomislite na tu osobu, uzmete gumicu, razvučete i pljasnete se, pustite. Zašto? Zato što ćete se onako dozvat da je to obsesivno razmišljanje. Obsesivno razmišljanje. Počet ćete stvarati naviku i učiti svoj mozak da ne želite više o tome razmišljati, da je to nešto u čemu ste patili, da se želite vratiti u sadašnji trenutak. Želite biti u sada i ovdje, jer kad obsesivno razmišljate o nekome, vi niste prisutni u sada i ovdje, ne živite svoj život. I još nešto, kad konstantno prepričavate sebi u umu jednu te istu priču kako vi bez te osobe ne možete, vi prošlost prenosite u danas. Ok, i onda danas opet živite prošlost koja više nije istina, jer ovo vas tu ste živi i zdravi bez te osobe. I onda tu
sadašnjost prenosite u sutra, ćete sutra ponovno prepričavati danas. Danas odaberite, ne, to je prošlo iskustvo. Prošlo svršeno vrijeme. Danas biram biti tu u trenutku prisutan, prisutna. Ja ću u ženskom licu jer sam žena. I prestajem ponavljati ono što je bilo, jer ne želim da mi sutra izgleda kao jučer. Danas sam tu, danas sam dobro. Danas odlučujem biti posvećen ovome što je ispred mene. Posvećena svojoj dobrobiti. Posvećena svom healingu. Jer želim da moje sutra izgleda potpuno drugačije. Danas kreirate sutra. Nemojte da vam sutra izgleda kao ono jučer. Ok? Ja ću još pričati o ovome. Htjela sam napraviti jedan uvodni video da općenito ispričam što je to ljubavna, to jest emotivna, to jest emocionalna fiksacija i kako ljudi zaglibe u njoj. A još ćemo o tome pričati kako se iz toga izlazi van. Ali toplo sugeriram. Znači, oni koji osjećaju da im je loše, da im je teško, da su duboko u tome, nemojte se bojati potražiti pomoć. Nemojte se bojati obratiti psihologu. Ima divnih psihologa koji vam mogu pomoći. A ako pak ste već u procesu zacjeljivanja, osvijestili ste ovo, ali želite neke praktične vježbe, praktični razgovor, kako doći u stanje da ste otvoreni za novi odnos, spremni ste za te korake, onda možete doći i nama koji smo mentalni koučevi. Ok. Odlično je što čitate o ovome, što googlate, što gledate videa, već ste na pravom putu. Čim ste ukucali emotivna fiksacija ili ljubavna fiksacija ili kako preboljeti, kako otpustiti, već ste svjesni da je potrebna promjena. Već se mijenjate. Već ste na pravom putu. Ok? I želim vam da tim putem nastavite dalje, jer zaslužujete živjeti kvalitetne odnose. Zaslužujete osvijestiti da ste cjeloviti. Da vam nitko izvana ništa ne treba da bi vi bili cjeloviti. I da ljudi koji u vama ne vide partnera i vrijednost, ni ne trebaju biti tu, oni trebaju biti negdje drugdje s nekim drugim. A vi, dokle god mislite na ovu osobu tu, koja vas ne želi iz nekog razloga, sebi blokirate dolazak one osobe koja je za vas i s kojom ćete živjeti partnersku ljubav u punom smislu. Znači, kad god pomislite na tu osobu s kojom je odnos nemoguć, na koji imate fiksaciju, zapitajte se da li zaista želim biti u ovom stanju patnje ili to želim otpustiti i želim si otvoriti vrata pravoj ljubavi. I nek vam ta prava ljubav bude u primisli, jer stvarate nove neuronske mreže i pomažete na taj način sami sebi da otpustite ono što je po vas bolno i po vas loše. Ok, eto dragi moji, ja se nadam da sam vam služila, nadam se da ćemo uspjeti još pričati o ovim temama. Ako imate pitanja ili predloga za teme, pišite mi dolje u komentare. Ako želite knjige o kojima ima jako puno o ovom toksičnom razmišljanju, toksičnim odnosima, fiksacijama, tu su Tama i Svjetlo koje sam ja pisala iz svoje osobne perspektive, na temelju osobnih iskustava, na temelju osobnih toksičnih odnosa, kako sam osvještavala neke stvari, izlazila iz tih odnosa van. Služit će vam, dostupne su samo isključivo na mom web shopu, više ih nema u knjižarama. Odlučila sam da će knjige od sad biti samo na mom web shopu, šaljemo za cijeli svijet, tako da potražite ih ili mi se javite za coaching. Želim vam svako dobro i do novog videa, kao i uvijek, puno visokih vibracija, puno ljubavi i onaj naš topli čao.